Mero ibachumiriti nende kirikaro mwanya utukubawukire ruari kenda kwa mukira mwaka y'umweru ya 2025 kamera Choro TV nende chandikirite bamwe barabatira baredirite bageta guchodhi bamurungu makanisene abange kwidira nende bayikinya kinyumba chikenero gukenanira nandugu na Choro ni utukunende butigirite ukinyoringi Bambaruti gitumana kinyankuru inene bamubakiona gikeno kinene ukujira mwaka y'umweru ya 2025 mandike twandeto muduri murioki na mbicha yoyongwa yotukubokera mwaka yu tukuba kuinga mwaka wa 2024 na kugwata ugeni mwaka wa 2025 iyuthethwe na makeru kugwirwa maromba na inya ikeno tukinyite ntere mwanya nikenda gucionera ntububu ciarunga mathasta cionga cio tuku onania ati ntuku ikugaruka naja na ndi mwaka y'umweru yukinya 2025 aja bamwe bakungwira na kuringana buta cieguru konanio ntububu bangi nabo kinyomba chikinero betha bakigururu mwaka y'umweru na barari kanisene kinyabu betha bakithathia Murungu na kumukumia nontu bakona mwaka y'umweru kumarutero kanisene betha bena ntumiri ekone mwaka y'uyu jiketho jina wega kuachana na zile dhambi ulitenda 2024 uanze mwaka mpya vyema ukiwa kiumbe kipya. Get out of your comfort zone. Nani ndiye ndene yororia ndindumbe ngai yaki maguta nego kiri mwathani wonde orore nyombeji na wonde orore kuigwa sauti yeji the year 2025 twambiria thaiji arogwata kuona inye mwathani arogwata gokerwa na gusemanagia na vyama vya mwathani na vyama vya gutura. Bwana asifiwe. kutakia thekania kinyabo bethabena buba kuga hibwaga sana nuntu bwa mwaka jo mwathani tu ukianka thege tena ukionene ngwito mono unde muthakania wa miru ndi aja ujo mistive nuntu boy tonga bya ko be mistive aja guona tugarure mwaka aja turina ngatho bwa mbere mwathani bwega na kira nkoroma Murungu mono mwaka jo 2025 Murungu baba tutharime na mbecanka nujenege ikenda iciarana ikenda iciarana mwaka jojo Jesu narungame mwanyene mwaka ja 2025 Jesu arungame mwanyene Januari ukareka gitumira Jehova. Haleluya. Happy New Year. Bantu bala bakobona sibonko botia metogamba mwana no mwe asari bo bainge Jesu arungame mwanyene tona nege pindine sade wejete ona kinya siasa kinya betho bena uge omba mono ndene ya Meru mwaka y'umweru ya 2025 tukuromba kwithire kwina thiri gatigati gatongeria nondo nandi twatigaria mwaka y'umwe na nusu tukwambiria mwaka ya 2025 already kenda twete ithurano kwa igita riri muntu onde na focus ge kuritira muntu ro mwandikite ngugi na muntu arite ngugi ewe kethira uri ngavana kwa ira mwangaza itanguge ngavana hapo MCA no itanguge MCA seneta na wakare na ara Nairobi ya sukuma mbeji ke Jamiru muntu onde na itanguge mujumbe itewe na toja nesima ngugi na kila biashara na Kenya bangi kinya betha bena bubu Wakenya naweza waambia hata kama maisha imekuwa ngumu sana 2024 tunaomba Mungu atujalie 2025
Although Mungu tuondolee hii matatizo ziko mbele zetu. Januari zikauke sana kama wakati mwingine. Na tunaomba sana 2025 iwe mzuri kwa sababu 2024 tumeyakipata. Lakini kwa sababu ya mischief bado tuko bado. 2024 ni yurari mwaka yomo. Karibu ifikie ile ya COVID, lakini tunashukuru Mungu we have made it through by the grace of God. And kama tumeweza hii mwaka, nafikiria hakuna ingine itatushinda, and we are hoping for a better year 2025, na tunatarajia kuona mkono wa Bwana in everything that we do. Na tumefunga hii mwaka kwa sherehe kubwa hapa courtesy of Mafuko Industries. Take pride in what you take home. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutujo Kangangi, Gekwendera mwaka jumuru mwega.